utugabije amateraniro y'umugisha y'ibyishimo n'umunezero. Ngwino ube hagati muri twebwe mwana. Ngwino wijire mu ijambo. Ngwino uce mu ndirimbo. Ngwino uce mu masengesho. Uce muri buri kintu cyose wateguye guca hano kugira ngo humvikane imbaraga zawe. Ubwiza bwawe nibumanuke, amaraso yawe namanuke, utwikuru udafite imana zose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bwana asifiwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi turasenga. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya muto kugira ngo twinjire neza. Hari ukuntu be yaracuranze, sinzi ukuntu sekawe yatambutse. ahubwo twogabana iminota. Bwana asifiwe. Uraza gucuranga, hari ahantu ucuranze nicaye hariya, sinzi ukuntu wari wasize ubunyine mbagurutse, ariko ndahakubwira ndahakongorera uramuhaturitse. Bwana asifiwe. Turashimye kuko tubaye mu materaniro, Imana nihabwa ishubahiro. Dushimiye abayobozi bakane ndetse n'abayobozi b'itorero n'abakristo muri rusange. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Rugabire nafate mikoro amfashe gusoma. Tufite Bibiliya ntagatifu irahari, abari ureba nje nsome Bibiliya yera. Yesaya igice ni cya mbere umurongo wa 3.
Yesaya igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanje ntibubyitaho. Amen. Ikimasa kimenya nyiraco, Ikimasa kimenya nyiraco, n'indogobe ikamenya aho irira kwa shebuja, indogobe ikamenya aho izija kurya kwa sebuja. ariko Isiraheli yo ntaco izi. Ariko Isiraheli subiramo kandi. Ariko Isiraheli yo Tangira. ntaco izi. Tangira. Ikimasa kimenya nyiraco, Ikimasa kimenya nyiraco, n'indogobe ikamenya aho irira kwa shebuja, n'indogobe ikamenya aho irira kwa shebuja. ariko Isiraheli yo ntaco izi. Ariko Isiraheli yo ntakizi. Umuryango wanje ntaco witaho. Umuryango wanje ntaco witaho. Amen. Beya ntutinde ugaruke vuba. Dusoreze muri Yakobo. Yakobo igice cya 4 guheraho ugeze ku murongo wa 4. Amakimbirana akomoka he? Amakimbirana akomoka he? Cyangwa se intambara muri mwe zituruka he? Ibibazo muri mwe bituruka he? Aho ibyo byose ntibizaba bituruka ku byifuzo byanyu. Aho ibyo byose ntibizaba bitegwa n'ibyifuzo byanyu. Birwanira mu myanya y'umubiri wanyu. Bikagwanirira mu myanya y'umubiri wanyu. Urageza ku murongo wa 4. Kuwa 4. Murararikira ariko ntimugire icyo mutunga. Ariko ntimuza mugira icyo mutunga. Murabicanye n'abanyeshari nyamara ntacyo muronka. Nyamara ntacyo muzamubona. Murarwana kandi mukavurungana kandi mugateza kavurungano. Ariko ntimugire icyo mugeraho. Ariko ntacyo muzamugeraho. Kuko mutazi gusaba. Murasaba ariko ntimuronke. Kuko ugusaba kwanyu nta kindi kigamije uretse gutagaguza ibyifuzo byanyu. Mwabasambanyi mwe timuzi se ko kuba inshuti y'isi ari ukuba umwanzi w'Imana? Timuzi ko kuba inshuti y'isi ari ukuba umwanzi w'Imana? Ushaka kuba inshuti y'isi aho ababaye umwanzi w'Imana. Amen. Ushaka kuba inshuti y'isi ababaye umwanzi w'Imana. Kweli banararavye iyo ntizera ko nzabona kugira neza kwawe. Ugejeje ukora ndatambaye ngushimiye, ndavyibuka ivyo wankoreye mwami mbaye ngushimiye. Wandokoye nari mfuye rure akwiturika imurengezi we. Wandokoye nari mfuye rure. Hallelujah. Akwiturika imurengezi we. Ugejeje ukora we mwami mbaye ngushimiye, ndavyibuka ivyo wankoreye ndatambaye ngushimiye we. Wandokoye nari mfuye rubi wewe akwiturika imurengezi we. Wandokoye nari mfuye rubi wewe akwiturika imurengezi we. Wandokoye nari mfuye rubi Jesu we kwiturika imurengezi we. Tuzamura amaboko aheke. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ese uziso. Uziso. Uzi papa wawe kira? Niryo jambo tugiye kuganira. Uzi iso. Wogenda ukazimira. Bakakubaza ngo uruwande, wovuga ngo uruwande. Wogera ahantu bukakwiriraho imodoka essence gashi. Aho bigeze bakakubaza ngo ese uruwande. Wovuga gira mugenzi wawe ngo iso ninde?
hari bamwe babaye imfubyi bagira base. Zo gukomera hano muri Kayore ukabura iyo werekera bikaba ngombwa kuko izina rya se ryo ryo kurokora. Wovuga ngo so ninde? Wovuga ngo sakomoka igisekuruza cyo kwa so niki? Ni wacu no kwa Gasinzira ngo guyereka yabyaye rusanga byara byara gasinzira ikakurinda kenesha byara bagaza byara guyereka gute? Iso ninde? Abantu basohokere rimwe na rizima abagumye mutwe twegerane. Singira ikibazo cyo kubwiriza ngo abantu benshi ayaye nubwiriza babiri nubwiriza na stade yose yuzuye. Simfite ikibazo ahoho abagenda kwa heri nduko, ariko abari kumwe natwe tube kabegerana. Je kuri sentima Beya Gasinza ha anyiki. Niba wawe twumva hanze Beya uzi tumara tuganira ijambo ry'Imana. Hallelujah. Nami nubona ntangiye kuzibagirwa nkamuzani butsebe. Ibyiza wankore ntangiye kuzibagirwa nkamuzani butsebe. Nami nubona we ntangiye kuzibagirwa nkamuzani. Ibyiza wankoreye ntangiye kuzibagirwa ndatuzanibutse we. Mwami nubona ntangiye kuzibagirwa mwana we mwamuzanibutse we. Arasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Esaya igice cya mbere umurongo wa 3. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo inka izimenya nyirayo, ngo indogobe ngo ikamenya ngo urugo rwa shebuja, ngo ariko ubwoko bwanje bw'Isiraheli ngo ntibubizi ngo kandi ntibubyitaho. Tuseme amen. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo ikimasa ngo kiza kimenya iwabo, kimenya nyiraco, ngo indogobe nayo ngo ikamenya ku rugo rwa shebuja ngo ahiziriye, ngo ariko abangaba biwacu abayisiraheli ngo ntibabizi. Dufite ikibazo gikomeye cy'abaririmbyi baza baririmba ariko batazi uwo baza baririmbira. Tukagira abayumbe baza basenga ariko batazi uwo baza basenga. Biga isoni wabikomojeho numva winjiye mu ijambo ryanje kaza numva kuranshumita imbugito. Ese wacu ko numva agiye kuja mu bintu byanje. Inka ngo izimenya nyirayo muri make yatugereranyije nuko tutazi wa turusha ubwenge n'inka turusha ubwenge n'indogobe. Ukuzutaha atari wawe tuzutaha kwaso tuzutaha mu nzu y'abanyabandi y'abanyake. Ariko iyo umenya kwa so neza ubutahaye. Yaravuze Esaya yari kuhanurira buno bwoko bw'Isiraheli, aravuga ngo nubwo Abraham atatuzi Isiraheli ngo ntatwemere, wewe Mana ngo uratuzi ngo kandi uzi n'amazina yacu. Atukuze mukombozi. Iso ninde mu mutima wawe uzugenda no mu bitekerezo byawe naho ugeze bakakubaza ngo mwibwirane uza wibwirana gute? Uzuvuga ko sarinde. Mbere na mbere ngo habayeho jambo
kandi uwo jambo ngo yari iki? Yari Imana. Nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. None ukomoka kuri nde? Iso ni data. Inkangu isimenya nyirayo n'idogo bikamenya urugo rwa shebuja. Dufite ikibazo cy'abakristo batazi wa cy'abatazi naho baba. Tibamenye n'uwo baza bakorera uwari. Mpamvu bakora bamwe bagira imicezo bazi ko baza bakorera Revera Mirungu. Revera uramba barera kuvuga izina so kugusuzugura. N'urugero nayigize mutanzi. Muzi ko ari we mukore. Bamwe bagatinda mu kane ngo nuko ngo bakibaba ari bo bagateguje na bakira. Akane kibaba mu munsi warema gumunsi. Umunsi Imana ari kurema umunsi wari uhari wowe. Akane wari uhari bakarema. None uzukita kawe gute? Naka data. Umwaka amasiba ngo yaye ngubwo ari bakiraye. Usinuze kiraye. Kiraye ashinzwe iminsi. Kibaba ashinzwe iminsi. Ananiwe no gukora ishati ngo yambare. Agakereza mu materaniro ngo nuko asengera kwa runaka ngo ikanisa ni rya runaka. Inkangu izinyira timuzi ba nyirabo, timuzi ba sobuja, timuzi wo muzamukore. Numara kubimenya neza ukamenya ko ahangaho uzuza muri kano gatuti atari umuryango uje gukorera, atari n'ubwo kuje gukorera, uje gukorera se. Tuzosohoka n'umunsi n'umwe ijambo ry'Imana ritaravuga. Iherezo ya byose iraje. Fata inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe uhindura ubwoya we. Amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo ihindura iyawe. Nawe urinda ushima ubandi we, nawe urinda ushima ubandi we. Ufata inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe uhindura ubwoya we. Amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo ihindura iyawe. Nawe urinda ushima ubandi we, nawe urinda ushima ubandi, nawe urinda ushima ubandi we. Sonvekate maridisheba. Amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo ihindura iyawe. Nuriya ninda ushima ubandi we, nawe ninda ushima ubandi we. Zamuri Imana ishubahiro. Usibye data wavuze ngo baho kandi akuremera n'ibizogutunga ukiyongera ku giti cyawe wenyine. Ufite ikibazo mu gihe wasuzuguye kuko Imana itakurema, ukabona ko ugomba kongeraho ukundi. Muririmbyi yaravuze ngo umunsi w'urubanza uraje, kandi ngo umunsi uzahera ngo mu nzu y'abizera. Aravuga ngo ese amaherezo y'abatizera ngo azaba ya. Aravuga ngo icyampa ngafurufu nk'uko abakiranutse. Aravuga ngo nimbura umunyabwenge ngo wite ku iherezo rya. Hallelujah. Atukuse. Amen. Atukuse. Amen. Yabivuze neza be, yari ko asenga numvisha amagambo yasenze. Aravuga ngo Mana duheze iherezo gisa. Nimba ngura umunyabwenge wite ku iherezo. Iherezo iherezo ya byose iraje. Fata inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe uhindura ubwoya we. Amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo ihindura iyawe we. Amatwi yari meza ugerekaho ayandi, imyenda ya kigabo ihindura iyawe we. Mukobwa urinda ushima ubandi, mugore urinda ushima ubandi, nawe urinda ushima ubandi we, nawe urinda ushima ubandi we. Tuseme amen. Amen. Pawe kubwiriza ikanisa nageramo bashaka ntibongere kuntumira.
ko niko bimeze ntabwo kuvuga ijambo uko risa nuko rimeze ntakongeraho ndabanza nje ngo muri doki aya ndakubagira muzi ijambo ry'Imana uzuza mwikano suje guterana kwa kurahaguruka ugafata igitenge cy'idolari 100 ukakidodesha ngugiye ngo kwikanisa ngo cyo kwa revera ikanisa tuzuramye revera uzuramye Imana yo mwijuru Ese ko wari kuvuga rimwe uriruka manuka bagasha Ese ko wari kuvuga uriruka manuka bagasha Amen Tituzi kwa databuja tituzi wacu tituzi mu rugo kuricara nyine mu bitekerezo byawe ukibwira ngo iwawe ngo ni hano kayori ngo ndarindire ngo ntege ngo ntayi wacu ni mwijuru muri rimwe yaravuze ngo iyo tuja ni mwijuru iwabo ngo ibihumbi ngo nibihumbagiza byagize byabangishije yongera kuvuga umuriro ukamanuka bagashawe yongera kuvuga umuriro ukamanuka bagasha hindukira umenye so hindukira ushakishe so kumenya so sukuza kwa kibaba ngo agusengere kurumva kabo kugira ngo umenye so neza kibaba si uzomukubwira isubwiwe ni uzakubwira izina giwe yaravuze ngo bamubwire ngo nitwa nde Ibrahim ngo nitwa ndiho ngo nitwa Imana ishobora zose ni Mose abanyesiraheli baramubashije ngo ese ngo mbabwire ngurinde ubabwire ngo nduwundi kandi ngo nitwa ndiho bitangiriro nkaba niherezo ndi byose uwo niwe data tugira hano ku isi nta wundi sogokuruza nta wundi usibye Yesu Kristo wabambwe akazuka abangaba aba babyeyi batuzara Yesu yarabitijije kugira ngo batuzara ariko turaba mu rubyaro rwo kwanda atukuze mukumbuze uyu ni Yesaya wari kuhanurira ubwoko bw'Isiraheli arababwira ngo mw'abanyesiraheli ndababwira amagambo akomeye ngo inka ngo izimenya nyirayo ngo indogobe ngo ikamenya urugo rwa shebuja ngo ariko mwebwe ntimuzi so ibintu muri mu gukora ibyaha mwagiyemo ubusambanyi n'uburozi mwirukiyemo ntimuzi so iyo muza kumenya so ntimuba mukora ibingibi ku kibazo dufite kidukomereye kituruhije nuko bamwe batazi data garuka we usubira inyuma we garuka we garuka we imiterere yawe zikuranga ko saruri ibikorwa by'ukarabize biranga ko saruri imirimo yawe uzugendera Paulo yabwiye abantu bikere abwira ati aramubwira ngo abantu bikere kurumva biga ngo bazaberekana kuko yari abakristo ngo bari mu itorero ngo ariko iyo basohotse hanze ngo imirimo yabo ntizayerekana kuko ari ari abakristo abo saba data abantu basa bagaragara ko bakishijwe na kane nyuma ya nakane bakaba bandi bantu timukomoka iwacu tiduhujuje umurarana ayaye turi na muzala wanje ejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje mu kirere hagaragara gukomera kwisumba wagenze wese ja kuri
kuri senti imana yabaye umuyumbe nta kimenyi byo kugira n'ukuzuzwa gusa n'ukuzuzwa gusa. Jacques yagiye ariko umunsi menye iyo ndirimbo ni Jacques nayibonye yaririmba muri Foursquare. Mu kirere hagaragara gukomera kwisumba byo wahageze wese yabuga mubihamya iyo hejuru hari isanzure tirigiraho rigarukira amaso y'umuntu arareba akananirwa iburasirazuba n'iburengerazuba bisa kimwe ikusikusi ndetse n'ikasi ntibyoroshe gutandukana. Mu kirere hagaragara gukomera kwisumba byo wahageze wese yabuga mubihamya Amen. Nta wundi waremye icyo kirere ngo abahanga bazabapima bakayoberwa uko bobigenza. Ni data kira, ni papa. Vuga ngo ni papa. Ninde uzi kubwira kuri imfubyi? Ninde uzi kubwira kuri umupfakazi? Izivuga gute ngo niwe mugabo w'imfubyi akaba niki? Ise w'imfubyi akaba? Ariko papa nyirizi haracahara yari yamuntije n'ubundi yagize gute yaramujanye takitagira iherezo n'ubundi kuva kera bageze batira bagatirura n'ubu birakomeje hari umunsi nawe bazotirura se wangwa azohora bose ngo bakomeze se ngo babembe azofa gupfa n'ugupfa ntarindi jambo ubimenye usenge cyangwa ntusenge isi kugucya nizifika azo bari mu modoka azo visa yasohotse izabimubwira ngo karibu Yesu ga ntazi yuwe ngo arita kubyayiwe nise ndiyuzi izimenya nyirayo n'indogobe ngo ikamenya urugo rwa shebuja ariko Abisiraheli abantu bakayora abamambure turimo twebwe ducumbitse muri iyi nkambi ya Kenya ntituzi data tuzi Kenya tukamenya na yuwe ariko ntituzi data ntituzi data. Arababwira ngo mwebwe murarushwa n'inka kuva kera kose kandi koko inka umuntu yageza yije imbere ikagira gute kamukurikira ariko ngo mwebwe ntimuzi ngo no mu rugo murarushwa n'indogobe ngo indogobe ngo izimenya mu rugo rwa shebuja ngo ahita ikaja kurya. Inshuti zirananga iyo mvuze ukuri we kavuga iwacu mw'ijuru mu mudugudu mwiza w'izahabu we yabuna we ngwino tujane we inshuti zirananga iyo mvuze ukuri we kavuga iwacu mw'ijuru we mu mudugudu mwiza w'izahabu we yabuna we ngwino tujane yabuna ngwino tujane we yabuna ngwino tujane we yabuna we tuzamure. Hallelujah. Shakisha kumenya so uzugenda mu mitekerereze yawe no mu bikorwa byawe iyo wicaye muri wawe uzutekereza ukavuga ngo ese data ngaho ndutira nubwo Aburahamu atatuzi we Isiraheli nayo ntatwemere wowe uratwemera erega ni wowe data wa twese uri umucunguzi wanje we kera kose we niryo zina yawe erega ni wowe dada wa twese uri umucunguzi wacu kera kose we uri sogokuruza. Amen. Niwe data wa twese
Yesu Kristo ni data aratuzi shakisha kumenya se shakisha kumenya se yavuze hano muri Yakobo aravuga ngo si intambara ziva he ngo kwangana kuva he ngo ishari riva he ubusambanyi buva iteka ryose iyo udafite mu data mu mutima wawe ishari zizagira haleluya iyo udafite so mu mutima ubusambanyi buza bwinjira iyo udafite so mu mutima ishari zizaginjira uko impamvu ya bino byose dufite by'intambara z'abanyeshari n'abagirira nandi nabi tibakigira se mu mutima bazi ko saruriya w'umunyabyinshi iso nuriya wo mu ijuru umunsi uzomukura mu mutima wawe cyaha kizinjira ishari ngo rituruka hehe muri mwebwe ngo mutekereza ngo mukagambirira ngo nirari ry'inzifuzo bya iyo umuntu iteka ryose atagifite se azatekereza ibintu bijana wabona ngo bagize gutya ngo nuko ndi imfuza ngo bagize gutya ngo nuko ndi imfuza tuzambana niba ariko nabaye nyine nkiri mutoya muze yagenda yagiye bamujanye ki kandi bamujana bariko bambwira twagiye ukina kabumba kazambwira ngo papa ngo yapfuye tibyo sinobyumva narimba ahantu kwa Muyomba nkababwira ati papa nzi n'uyu nguyu ariko niba yarakiranutse tuzobaniriye kwa data ubwo wenda twoshika no mu ijuru akaba muri umuna wanje kubiriki kuko data no uyu kandi niba atarakoze neza ari mu gipe kimwe nanje nkaba mukindi intego zitanu zizazana Yesu we hano mu isi kandi we intego zitanu we zizazana Yesu we hano mu isi kandi intego ya mbere ngo izazana Yesu we no kuza kumara w'intambara yari Magedani we no kuza kumara intambara we yari Magedani we intego ya kabiri ngo izazana Yesu we no kuza kwima ingoma yiwe ngo imyaka igihumbi we no kuza kwima ingoma yiwe we ngo imyaka igihumbi we ndababwira Yerusalemu shasha nongere mbabwire ngo ikizazana Yesu we hano mu isi kandi we amen icyambere yewe kizazana Yesu we nukuza kumara intambara we yari Magedani we bombe za laketa icya kabiri kizazana Yesu we nukuza kuza muri torero ariko ngo muzi ukuntu mu ijuru batwiteguye be ngo baze bahora babaza Yesu ngo se bajye wapfiriye babahe bariteguye ba Petero ba Stefano protokole y'imitsina ko barateka igitondo n'umugoroba hazaba ngo defile de monde muri rimzi yaravuze ngo iyo defile ngo tuzaba tugoswe ngo tugaburira ibyo kujya byacu Imana data ngo izahaguruka ku ntebe ya ngo inejejwe nuko ngo tumaze ngo kugerayo ngo ifata agatambaro ngo iduhanagure ngo amarira ngo ibwire guyereka ngo pole nduko ibwire kiraye ngo pole nduko ibwire ndutira ngo pole nduko igere kwa bea ngo pole nduko ngo mumeshoka safarini kwe shida nyingi mmepata katika amen 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 haleluya amen tahuzo habwa pole atazi data zoheza pole abana bibi shida nyingi mumepata katika safari we pole ndugu we pole ndugu we pole ndugu we karibu tushirikiane we mumechoka safarini kweli we katika dunia we pole ndugu we pole ndugu we pole ndugu we
nkubona uriyo warenguka na mwiki ngakubona amubwire ngo pole ndo Pole ndugu, pole ndugu, pole ndugu we karibu. karibuni kushirikiana Pole ndugu, afise kuti mama afise karibuni kushirikiana Amen. tizobwira Paul utam Amen. uruwa data uruwa data uruwa data uruwa data uziso Imana data izahaguruka ku ntebe yayo izabinejejwe nuko tumaze kugerayo izafata Umwitero duhanagura amarira. n'inzu yatwabize dukora uyu murimo izatubwira ngo muruhuke bwoko bwawe barakoze we Barakoze. barakoze we Barakoze. barakoze we Barakoze. barakoze we barakoze nawe Barakoze. barakoze wewe barakoze wewe barakoze mukombozi ariko uzimana kuguhe zishimwe ikazikubwira ngo warakoze hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo kuri uwo munsi bizaba ari igitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva indirimbo y'umwihariko Imana datubayo niza yituririmbira utekereze kumva Imana irimo kuririmba utekereze kumva Imana yaturinda izaba ari indirimbo imeze neza izaba ari indirimbo ifite injyana nziza izaba ari indirimbo igeze kumva Imana iyo ndirimbo ntabwo izaba ari siporo iyo ndirimbo ntabwo izaba ari muzungu iyo ndirimbo ntabwo izaba ari kumwenda iyo ndirimbo ntabwo izaba ari kumwenda iyo ndirimbo ntabwo izaba ari kuko yarepeswe kuzisenga mana yayiteguye ubwisi Kuko yarepeswe. Hallelujah. Pepas of Ekite Amen. mumpeze mikoro yawe ivuga neza mfite ijwi rigufi bana sifiwe iyo ndirimbo ngo yarepeswe kuva ngo isi yare Mana ndagusaba iherezo. iherezo ryiza Mana ndagusaba iherezo. zumve we zumve iyo ndirimbo uzaturirimbira zumve ko ijwi ryawe rizurimo kuririmba zumve iyo ndirimbo uzaturirimbira zumve ko ijwi ryawe rizurimo kuririmba Zumbi iyo ndirimbo atukuze mukombozi zamure mikoro zose igitaramo kigiye kuba bana sifiwe Hallelujah. ariko hazaririmba indirimbo z'igitangaza
harimo na yayindi ya Mose we akurikire n'iy'umwagazi w'intama ahagararanye umugeni. tekereza ngo zoga n'indirimbo zo kuduheza pole zo indirimbo zo kutwihanganisha baba mubwira ngo pole pole, ariko abo ni abamenye data, abazi se nibo bazoba muri ubwo bwami, abo nibo bazohabwa pole. Abantu batazi se nta pole muzobo. Bibiliya zivuga ngo hazabaho ngo imyaka 7 ya ngo ifete izobera iriya mu ijuru, ngo habeho imyaka 1000 hano ku isi, umuntu ngo bazaba mukata ugutwi ngo bamubwire ngo ihakane Yesu, ngo vuga ngo shitani ni umwami w'abana, ngo icyo gihe ngo umuntu azorokogwa n'amaraso ye, kuko Yesu yazaba yamaze kuzamuka. Tivzoshoboka okatabiga bugutwi mu gitondo ukaje kwira nimugoroba batararamya shitani kandi umuntu bazozakwicira icyarimo akantu kukana kuvuga ngo shitani ni umwami w'abana, ngabo wahakana agatwi kamwe bakarana, kuvuga ngo shitani uboko kumwe bakagukura icyo umuntu bazocungurwa n'amaraso y'ibida sihangane ugatemwa nese ukarinducika. Akurikire n'iy'umwagazi w'intama ahagararanye n'umugeni, Mwami Yesu ndakwinginze nanjye unyandike muri cya gitabo cy'ubugingo ye, sinkabure kuri wa munsi w'ibirori, nzagushima Mana nzamuye amaboko ye, sinkabure kuri wa munsi w'ibirori we, nzagushima we nzamuye amaboko. Amen. Baza mugenzi wawe ngo uzise nutaha mu rugo ushikubaza umugore n'abana ngo ese iso ninde, urumva ngo ubaze Simiyoni umubwire ngo ese iso ninde, nkaho mubwire ngo isa ayiriye mu buturo umve Bibiliya zivuga ngo iratuzi ngo izina amazina yacu, ari wamenya amazina atari so aho azaba wingi monde kare de vente ugenda wisuzume umenye kuko utazuterana ku ikanisa ryo kwa runaka, uzuterana ku ikanisa ryo kwa data. Ikora rubamo si yowe na runaka, yowe na data. Abayumbe ubamo saba runaka, abayumbe n'ab'Imana yo mu ijuru nabata. Data ni waduhaye ubwenge bwo gutekereza ngo abayumve, data arongera duheza ubwenge bwo gutekereza ngo twubake ikanisa. Ibi byose ni ibyanda, ibya data. Wowe ukisiba ngo ikanisa ni ryo kwa runaka, tuzi so uza kumenya ko ari nari igiwanyu ubuza buri gitondo. Iyo uza kumenya ko iriya korari barizwamo ariyo kwasi, tubusiba muri korari. Iyo uza kumenya ko kino gitaramo ari icyasi, tubusiba mu gitaramo. Ubuza kwasi ukamugezaho ibibazo, gutanga ibibazo kuri we ni siso. Dore ngaha hosaba iradandabirana ku musinzi we, kandi izogwa ntizongera kuzuka we, fatiro z'isi zose zirashaje we, kandi igicumuro kirayiremeje wewe, iradandabirana ku musinzi we, kandi izogwa
Yagwa ntizongera kunyagwa. abiringiye uwiteka nimureke urarikira iby'isi birashaje we Sulemani Yavuze ati ubusa we ziruka inyuma nk'umuyaga Sulemani yavuze ati ubusa we ziruka inyuma abategereje sunigane urarikiriza Yesu akaza azarebanura amahwihemewe abakiranutsi we bazaririmba azarobanura intama mwihemewe azarobanura we intama mwihemewe abakiranutsi bazaririmba azarobanura we intama mwihemewe umugore umwe yaravuze ngo ico yanganye ngo nuko nzambwiriza nayo indirimbo ico yanga ngo nuko nzambwiriza nayo indirimbo ahantu nagiye mu ivuga butumwa umuntu umwe yamabivuga ngo ico yanganye uni izo ndirimbo nye abantu bakino kieke labagola we wabawiri bya Yesu we bayumuse mitima we wabawiri by'ukuri we bakuhindura umugoma we bantu bakayore kera mwagora je vais quitter ici sambote mbardi tambuke ta jombe kardi abantu bakino kieke la mwagola we wabawiri bya Yesu we bayumuse mitima
toba wiri byukuriwe muturindura abagoma we bandu bo mukono kera mwagora baragoye abantu bubunyine harimo tuvugana na bya hariho abamugoye bwana sifiwe kandi twako tuvugana batwishiga bagora kwico yanga nyine ngo nukuri ya muhungu ngo azabwiriza ngo akariri no mubona nokora concert kandi ntanagira n'indirimbo zaje nano harimo umuntu byagoye pore nduko bico yanga nyine ngo ahubwo yokora ibindi byose wariko untaririmba mwicare sose namwe mutazotuma ico bakinyangira muzosimbuka navyo mutume babinyangira atukuze mukombose isoni ufite ikimenyetso wajenduwa ufite ikimenyetso ufite ikimenyetso uruwanje nanje nduwa uruwanje nduwa we aranitegereza urukundo ruranze atingenduwe aranitegereza yo aranitegereza babasisiranze pepasi aranitegereza na aranitegereza urukundo ruranze atingenduwe nawe arakwitegereza yo arakwitegereza babasisiranze uriya mugore ugiye nagaruke garuka yewe kumeoza kandi vine pari dineshi yewe wegenduwe bako nawe muzeriwe sipa nisa awegenda wibereko niba ushaka ibyiza icara utuze abantu barakeneye ngo tugirega ngo tugire guki ngo mutambutse hari imbere ngo ndebe ko ari akantu kuramo nubwihamagara nica yano kikadusanga ku gatuta dufite data kira yego uziso
ikimenyetso cya se. Buri wese udafite ikimenyetso, abasaza bakera yageze areba umuntu gutya ngo ko ndabona ufite igicebe cya ngo cyo kwa bantuzi. Kurambona mikiye gicebe bea. Esa ni gicebe cyangwa igikebe? Sinzi. ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uru wanjye nduwawe cyane Bwana sifiwe. Amen. Petero ngo baramufata. Bamaze gufata Yesu. Wafate Petero, umugore umwe yamavuga ngo uyu nawe ngo numwe muri babandi. Petero ngo oya. Jewe. Ngo atari intambwe gutya umugore yamavuga ngo habe n'ingendo. Arasa nawe. Hallelujah. N'ingendo yawe gusa kuratera ukuguru tembea naye mukozi. Ukaratera intambwe ngo bakabona gusa ari Yesu. Uzugenda bakubonemo mwavuze ngo ni igikebe. Uzugenda bakubonemo igikebe cyane. Ari wose. Barabonamo igikebe cya ambasade ya Australia. Igikebe nyakuri ni kagati. Ni wanani watakwenda mbinguni we? Ni wale waliokolewa Makao ya milele, mazuri ya ajabu. Tutafurahia, tutashangilia, kuishi milele na Bwana. siku moja Tutakwenda mbinguni, baba we kuishi milele na Bwana. makao Ya milele, makao mazuri ya ajabu. Tutafurahia, tutashangilia, kuishi milele na Bwana. dasoje ariko ko dasoza naye nkubwira ngo wese uziso iso suri yuzuza unatekereza. Iso ni data wo mwijuru. Data azi intama ziwe kandi intama nazo zizi sebusha. Fitira hetse shakosha. Bwana sifiwe. Ngo yaravuze ngo icyo yanga muzananga ko avuga kuri Pawulo. Ngira ibibazo. Ahubwo yovuga nyine ngo nabandi. Ngo ariko ngo adakoze kuri Pawulo. Ni yanko. Yesu ni data Pawulo akabango. Yaravuze ngo tugere kirenge mu ciwe ngo kuko nawe yagize we. Yakigeze mu cya Kristo. Ngo yageze mu ijuru rya kakiba. Ya gatatu. Ukiri nyamavi. Ijuru rya gatatu. Aho. Bwana sifiwe. Isoninde. Genda mu mutima wawe uko wageza wivuga ugenda uhindura imvugo
uzuvuga ngo ndi mwene Mana, komoka kwa mwana, komoka kwa data, ni Mana. Mana mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Envise kuti banda ezonveneka. Usanga bubaka Imana mu gihe bakenyewe, bamara gutunga bakayibagirwa. Muje mukora izariko, muje mwibuka ko iherezo rya byose riri bugufi. Ingia ndani kuvizima tanda la ka, hebi nipanda kisika tanda la ndove mekaridineji. Kubwo ububasha n'ubushobozi bwawe buturuka mu ijuru Mana, uwagiriwe amahirwe agaterana uyu munsi w'Amana we, yaje hari ikibazo cyari kimugoye, wo mubere mu gisubizo muri uyu mugoroba ukitamurura nk'Imana. Amini mini matamba la zikari mini bange tawini ganda la vize kuta panda ezamika. Tawudu kwanyema narakubonye muri ryajoro ubwo nari maze kwiheba vuga ngo birarangiye, tangira kwibaza ngo se ndiho cyangwa sindiho. Buri wese w'Amana we umukorere operation, umukorere gahunda, si ngombwa kumukoraho. Uri data, uramuzi. Esomande kante la kopardi, chonve karimanda eso. Chikwa misina guys. Hari imbaraga z'imiri zindi papa, hari imbaraga ziteganye z'izindi. Asante papa kukuru w'agaciro kandi wo kwizerwa kandi ukaba wo kwirigiwe. Ubwiza bwawe ni buganze none n'iteka ryose. Amen.